Amen. Ngaphambi ngiqhubeke ngicela nje inhloso ithi khona phakathi kwalezi ukuba umuntu abheke athi imbe lapha phezulu kwebhogcini ifasile yini iqala. Amen. Bantwana benkosi siyabonga ithuba uNkulunkulu nazo sesiphala namanje. Kuzophama thina esibe nenhlanhla kwaNkulunkulu wasivashela esuku ezoshela ngekhala emphefumulweni zethu zakhe zonke. Noma esimndeni yethu esiphathise imiyalezo isitshela ngekhala emphefumulo. Amen. Kuzoba izinsizwa zibezine uJamangweni umune nodadewethu bentethelela namakhosazana. Umuntu uyasukuma uyahlabelela umuntu bese ufika umbopho eduze kwakhe bese evala ukuhlabelela. Bese ngene endaweni ashaya ngempishana azisho ukuthi ngubani wakwabani phansi bayiphi inkosi. Khona aqala ngakho ngosibani ngaphansi kwenkosi ethile endaweni ethile. Bese ngena umuntu ashaya ihloko ezizwe umqoka angalandi indabeni. Ngoba ngakwenze njalo sivimbela abantu abaningi kuze kushaya isikhathi phoqa kumele sinivale. Phinde umphathela mase sigayenze inqamuka. Ithina abantu benkosi masinikwe ithuba umuntu angene ehloko ezimqoka abese dedela abanye. Amen. Umfundisi nomuvangeli noma indaba ezitha uzovela phakathi nje bese imbopho uzosondela eduze kwakhe. Bese bengezo kubelayo. Amen. Noma umkhokheli ngokunjalo noma umshumayeli ngokunjalo uzophama nje bese ufuna umbopho bese yanqamuka bese beka ihloko ezimqoka lezo athunyelwe zona zikhuluma ngekhala emphefumulo. Amen. Masenze njalo inkosi yosibusisa. Amen. Inkosi yasebuhleni bamaNazaretha uNyazi lezulu. Amen. Ngophumlana kwaSibisi kwaNongoma ngaphansi kwenkosi uNdwandwe. Bantwana benkosi ngizodlulisa ukubonga uNkulunkulu uShembe uNyazi lezulu ngekhala emphefumulo nanezimfundiso esifundiswayo la ekhaya ukuthi khona uma khona into ongayiboni kahle ebese uthi nibuze ukuthi ubani lo odala lokumzima. Kunomntwana ke wakithi omncane uvele wamilwa amabala emzimbeni. Uma emilwa amabala amhlophe sasesicabanga nomakoti ukuthi ake sithenge iphalethi lezitini sizobuza ukuthi ubani lo odala ingane ibe nje. uShembeke wayesiyasiphendula kwavela esibonakalisweni kubanjwe imbuzi. Le mbuzi yayinolaka kakhulu. Umshumayeli uMajiya kukhona into ayikhipha ngapha ngemumva uthi umakoti wakithi akabamba imbuzi iyaphakama naye iphakama yaphezulu uyayifaka lento lapha ngemumva iphakame lembuzi ilwe. Kuthi ngesikade besiyaqhuma lento ithi mayiqhuma besisaphazeka yonke indawo ebesethi ke hayi nayi ke into edala ukuthi lengane benje. Uma sakhamba kuvela isikhathi yayisiyavela lengane ingane yaphuphumayo indala kakhulu akusiyingane yamanje. Bayichaza bathi lengane njengoba ilengane ke le indala kakhulu akusiyingane yamanje kodwa iveze ngengane yami lencane kuthiwa akusiyingane yamanje le ingane endala kakhulu yasendulo yazalwa ngocansi olungalungile. Ingakho lengane injena nje kuvuke ingane yasendulo iyona le esivela kulengane ngamabala amhlophe. Bayisebethi abantu abadala mntanami ngicela ukuba uhambe utshela umshumayeli uMajiya uthi kumshumayeli kuza isikhathi la khona okuzothethwa khona amacala abantu abalalana ngocansi lezilwane. Uthi ucansi longqingili lolo aluvumelekile olezilwane aluvumelekile. Uthi ke kuza isikhathi la khona okuzoba khona imbuzi yamacala akanjalo abantu abahamba belalane ngalolo hlobo.
Siyabonga ke uShembe uNyazi leZulu ngokuba asithethelele leli cala le mabala ayavaleka enganeni sekusele kancane nje uyabona ukuthi aseyaphela ukuthi leli cala selithethekile. Ngiyabonga inkosi buseni kuzwile. Amen. Ngiyikhetha inkosi uNyazi leZulu. Amen. Igama lami nguSibusiso wakaXulu. Igama lami nguSibusiso wakaXulu ezintabeni zamaphumulo ngaphansi kwenkosi uZubane. Bani benkosi ixolise noma nginovalo. Sho ukuthi ensukwini ezidlule ngike ngakhuluma noMshumayeli mayelana nenkinga ebenginayo. Njalo makuwumhlangano inkinga ebengiba nayo bengingakwazi ukuhlala emhlanganweni ngoba inkinga ebengiba nayo ukuthi mangibona inkosi uShembe uNyazi leZulu bengiba nenkinga yomuntu ukuthi mayikhuphuka kumina mase yamthuka uShembe. Manje kuphoqa ukuthi fanele ngisuke emhlanganweni ngishiye phansi ngingabe ngisavuma ukuthi ngiye emhlanganweni. Njalo yonke iminyaka benginaleyo nkinga ngaze ngagcina sengithola ukuthi khona ababethuka uShembe sengithola ngokuthi njoba de kuzongenisa umdedelwa sho ukuthi siyashintshane ke mangabe ngoba umuntu ula ekhaya nemphefumulo sishintshane ngokuhamba kuye emhlanganweni. Inkinga engibe nayo ukuze ngithole uphinde wavela lo muntu ngesikhathi sokuthi kiyokabheka bezayo. Wavele lokho emthuka uShembe ngiyaluza la egcekeni lokho emthuka hayi ngagcina sengibona ngase ngithi hayi ake ngizame ukuthi ke ngiyembengeni ngiyobika lolu daba. Ngase ngiba nenhlanhla ngafika kumshumeli uMaphumulo afika ngichazela ukuthi angibacelele ukuthi uShembe uNyazi leZulu abacele intenselelo kumqalo wendlela uBhombela nanokuthi bayekise ngoba manje bayangigqilaza angikwazi ukuthi ngibe khona emhlanganeni ngoba inkinga engiba nayo mangibona inkosi uNyazi ilapha abathuka khona. Cela inkosi ibusise nekuzweni. Amen. Ngiyakhetha inkosi yaseKhwame. Bantwana kaNkulunkulu ngiyabonga ithuba noma nginovalo. Umfana washabalala lo empangeni enkosini Mthiyane kodwa ngizokhulumelana nabasenkosini Mthetho. Bantwana kaNkulunkulu ngolesithathu kuzoyo kwabheka bezayo sesikhuluma nezinsizwa ukuthi ngaphambi ukuthi siyabheka bezayo akedlule la ekhaya lemphefumulo sithandaza ngaphambi ukuthi sihambe. Thema siqedwe ukuthandaza silapha ngasendlini kagesi kunendlu kagesi emfishane lapha ngoqaquqa khona mawuzosebenza. Emva kwalokho siqeda ukuthandaza ebese siyama lapha silinde imoto ezosithatha sihambe. Ebese emehlweni ami ngibhekile ngalele bese kuba khona ukhamba olumnyama. Uma ulibheka ukhamba ngathi liyandiza lisuka phambi kwami lishona le lunenyoka phakathi iyanyakaza ikhanda. Ngathuthumela abantwana kaNkulunkulu ukuthi kazile kwase kufike emqondweni wami ukuthi abantu kahle kwashabalala sebenokushona unyaka nonyaka bayashona asazi bahamba ngendlela ezihlukene futhi. Siyacela uShembe asikhumbule aveze ukuthi ngabe kwenze njani. Inkosi ayibuseni kuzwile. Amen. Sanibona ngiyabingelela igama lami kuNdumiso ngwamagwazi. Ngafika la ekhaya ngomhla ka3 May kulonyaka bengingakagqoki sengibuya manje sengigcwele seNazaretha elikhulu eligcwele. uNkulunkulu kaShembe ngiyambonga. Ngifike la ekhaya ngizobika inkinga yokuthi ekhaya njalo ngoJuly kuyashona sonke hayi sonke labase badlula bafocoka amakhanda lawo okakhayini kodwa kulonyaka uNkulunkulu wabuShembe ngoba ngafika la ekhaya ngamcela ukuthi ayivale akekho ohambile emhlabeni kulonyaka. Ngiyambonga uNkulunkulu wabuShembe. Ngifike futhi la ekhaya bengingasebenzi namhlanje ngiyasebenza. Into esengizoyibuza ke manje esivelile ukuthi ngithe ngelanga ngiyobhabhadiswa ngomhla ka12 kuJuly nje lo kwisonto lesibili siyumdedele
usisi wami omunye owashona wanenkinga yomlenze, so ngangicelile ekhaya ngoba obamaje wayishilo ukuthi angohamba ngekhaya ngifike ngicele khona konke nongifike ngikubike engifisa ukwenza ngifike ngicele nobhabhatisa nakho konke ngahamba ngocela ngoba mengisuke ngobhabhatisa ngisuke ngingahambi mina ngedwa kodwa ngisuke ngiyongenela bonke basekhaya ngoba babengithuma ukuthi angizonele isidwedwe la ekhaya ngeshumi. Obamaje wathi hayi isidwedwe sani leso wena kahle kahle bakuthuma ukuthi hamba ogqoka, sengibuyele sengigqokile, kodwa usisi wami ukuvezela ukuthi yena akangenanga emanzini ngoba umlenze wakhe wa left lo owayehambe egula ngawo awukaphuli, so manje ngiyakwazi ukungena emanzini. So manje ngicela uzobuza ukuthi yini okumele siyenze khani sizokwazi ukuthi engene naye ngokuphelele. And manje sizahlela inkonzo yembuzi lezi ezu5 sengihambile ngawubikela umndeni wavuma, kodwa khona into eyodwa engizoyicela. Ngizocela uNkulunkulu wabishembe ukuthi asisize okumuntu okuyena oshisa impepha lapha ekhaya like ucamlaze kabili kwelinye side uyakholela ukuthi uNkulunkulu kababishembe ukhona and uzosiza siyikhaya, kodwa usayithanda imithi. So ngizocela uNkulunkulu wabishembe ukuthi amshintshe inhliziyo, amsize, amvule umqondo. Amen. Ngikhetha inkosi enkulu uNyazi lwezulu. Lo khulumayo uNdumiso akasithole kaNongoma esigodini sakaMememe ngakakhangela inkosi esiyakhele uZulu. Bengithi ngeke ngize embhobheni namhlanje, kodwa ngithe mangiqeda ukumaya njengamanje ngoba dengilele lapha phandle wethempeli kunekhehla nje liphethe umkhonto omude. Manje angazi uma lade libhekise kumina lenkulumo lithi mayiphuma nje la ethempelini, makuphuma ntambama uzomgwasa. Angazi ngoma ade beyibhekise kumina, kodwa ngiyacela uShembe uNyazi lwezulu abathule lezo ikhali. Ziningi ibonakalise ngibe nazo, kodwa ngizozama ukuyivinqa nje zonke. Esokuqala ngade ngibuye ukongelisa umdedele, ngibe nesibonakaliso ngathi sinomhlangano esibayeyene ekhaya namakhosi onke akasithole. Ngiguqile phakathi nendawo ngikhuluma nabo oJobe bonke. Ngibabuza lembuzo lengizocela ukuthi uShembe uNyazi lwezulu asisize kuyona. Umbuzo oqala bengibuza ukuthi sihluphekelani, sisizwe simnyama, nabo sithole sebesondele uNkulunkulu abasicelela ngani kuphelele inhlupheko esimbethe. Ngabuza futhi ukuthi abayingani kuShembe beyocela kuShembe ukuthi asivusele okhokho bethu bakuqala abale kwenhla kweAfrika, ngoba thina sidabuka ngenhla eAfrika. Sisuka lapho siza kuleli izwe sasingahlupheki thina, safika singahlupheki kuleli izwe. Besicela ukuthi uNyazi lwezulu lisivusele lawo mathongo okuqala afika nokuhlupheka empilweni zethu, asigezele bona. Ikhona lokho besikukhuluma ke noSithole, bengicela ukuthi uShembe uNyazi lwezulu akuphumelelise. Kuphinde futhi kube nesinye isibonakaliso engibe naso, ngivakashelwe inkosi uNyazi lwezulu. Sikhuluma into ezimbili nje kuphela akade zingihlupha namanje sangihlupha. Okokuqala akhale ngakho uthi angubikanga uNazaretha ekhaya, uthi sengithathe uNazaretha emva kwesibonakalisa ngibe naso kwakumele ngivuke ngihambe ngiyobika uNazaretha ekhaya. Bengicela intethelelo lapho ukuthi angikwenzanga ngendlela okufanele ngabe ngakwenza ngakho. Kuphinde futhi kube okwesibili wayesekubala wathi ekhuluma nomfowethu eceleni kwami engikhomba wathi uNkulunkulu hayi ukuthi ngiyahlupheka, izinto ibanjwe ukuthi ngiba ngamadlozi. Bengicela ukuthi uShembe uNyazi lwezulu kube uyena isixazululo, abahlalise phansi lamakhehla abangayo phezulu kwempilo yami,
abalethe ngononiwa ngoba anqabile ukuzothetha amacala abo, kodwa zonke izibongo ziyazi ukuthi kunendlela okwenziwa ngayo ekhaya lomphefumulo. Awukwazi ukuthi usegcineni ube sekuqaleni. Kuphinde kube isinye isibonakaliso engicelayo ukuthi uShembe Unyazi Lwezulu angigezele lo mkhulu. Ngeviki edlule ngilele kube nekhehla engathi bengisayingane siyadlala naleli khehla kodwa ligqoke izingubo zeziboshwa. Masidlala nalo sidlala ibhola sikhahlelalana ibhola. Manje njalo malokho sidlala ulokho ethi angimthinte ngapha ngemuva engqeni. Ngize ngibuza ukuthi hawu kwenzakalani mase yachaza ukuthi ejele bona babelalana. Manje bengicela uShembe Unyazi Lwezulu angigezele lo mkhulu. Ngiphinde futhi ngicela uShembe Unyazi Lwezulu empilweni yami sezingihluphe kakhulu inyoka. Ngithe ngiyonikela emasontweni adlule ngabona inyoka esihlahleni enkulu ngiyembengeni ebuhleni. Ngabona ukuthi njengamanje bese ngitshenti sengiqedile ngakho lokho ngoba sekungihluphe kakhulu. Bengicela ukuthi uShembe Unyazi Lwezulu ngoba namanje ngisayiphupha le inyoka ziyafika kumina ngeyibonakaliso isikhathi ngiyibona ngibhekile. Ngicela ukuthi angitholele leyo mpande yokuqala uyena lo muntu wafika nalokho okungcola ekhaya emagcekeni obaba omkhulu. Inkosi ikubusise wonke nikuzwile. Amen. Phakama nokubingelela. Igama lami nguNompumelelo waThutshini. Ngisuka ePortshepstone kodwa kwamanje ngihlala eMlazi. Kule insuku ngifonela uma wami ongizalayo. Uthi uma ubone uanti odadewabo baba uhambe yafuna samfihla ngo2021. Uthi uanti uhambe yafuna uyacinga uyambuza sisi ufunani. Athi engakophendule bese yaphaphama uma angifoneleke uthi ufuna imbuzi. Uyabuza sisi imbuzi yani. Angaphenduli ebese uma yaphaphama. Angifonele kumathi nangu anto wakho uyafuna la uthi ufuna imbuzi. Ngiyambuza ma imbuzi uthi uante yani uthi naye akazi. Bese mina ngithandaze ngibuza uShembe. Shembe nangu anto uyafuna la ufuna imbuzi angazi ukuthi yani noma uthi akezwanga ukuthi imbuzi yani. Ngithandaze bese ngiyalinda. Kuthe ukuhamba kwesikhathi kwafika umuntu kumina wathi le mbuzi le efunwa uanti wakho uwinile siveze yena ngoba uyena osanda kudlula emhlabeni. Le mbuzi le izogeza bonke oanti abazalele ekhaya bengaganile. Ekhaya sinosizi akekho umuntu noma intombazane yake yadlula ku21 years isayintombi into. Ngiyalibika lelo sizi kuShembe ngoba lubuhlungu. Kodwa sekuvelile namhlanje ukuthi kumele ngithenge imbuzi mina. Uthi lo muntu okhulumayo esibonakalisweni kumele uthathe le mbuzi emhlophe uye nayo ekhaya ke kunesihlahla sesimango esingaphandle komuzi. Uthi kufanele uthathe le mbuzi le uguqe layo lapha kulesa sihlahla samango. Uma uguqile lapha ubese ubiza ubaba wakho. Ubaba ke usaphila ukhona kodwa kasili Nazareth. Uthi ubese ubiza ubaba wakho uchaze ukhuluma usho uthi uzothetha icala lo anti bonke abonakala noma baphuma ebuntombini bengaganile. Oanti bami abanye ngiyabazi oganile ubuyile emendweni. Abanye banezingane nga3 nga4 ngoba babehlukene. Kuthiwa ke yimi ozoba isixazululo sako konke lokho. Engathi uyakhuluma lo muntu okhulumayo ngibona umsele. Lo msele lo ngathi mude kakhulu. Uthi ke lo muntu lo msele la ila kwangena khona kusukela kuanti oqala owazona engaganile wangena la. Bonke abalandelayo bangena la. Ayikho ingane yentombazane yodlula kulomsele. Zonke ingane ezizozalwa neseyizelwe. Nami uqobo wangibala ngikhona la phakathi emseleni.
wathi kodwa namhlanje sesifikile isikhathi sokuthi lo msele ugqibeke. Sengathi mina ngiyagijima ngiyothatha ifosholo ngizofaka inhlabathi, uthi cha lo msele ngeke ugqibeke ngenxa yenhlabathi, uzogqitshwa uwena ngokuthi uthathe imbuzi njengoba kade sengishilo, uhambe uyoguqa lapha kulesa sihlahla lesiya. Mawufika uguqa lapha ya ukhuluma usho ukuthi ucela ukuthi lo msele ugqibeke, ingabe uyiphindi bekhona ingane yentombazane ezokonakala. Emva kwalokho mase begezekile bonke o-anti kuzobe sezonke izingane zigana izintombi. Uthi kule mbuzi ube uyacela ukuthi nawe ucela ingelosi yomendo, ucela ingelosi yomendo ikwembathe ugane, ngoba ezulwini afuneki umuntu ongaganile, funeka umuntu oganile ezulwini. maNazaretha athande ukuphakama kwami kwabangcwele. NguBonginkosi Masinga, ngisuka eNgonyameni esigodini senkosi uCele. Ngiyabonga ukuthola leli thuba, yize ithuba bengalilindele. Bengihleli ngihamba ngokuthi ngizilethe isimayo sabakwakithi kaMasinga nabakomalume koZondo, kodwa njengoba ngihleli nje lapha sekufika ukhokho wami. Ukhokho wami usewangithuma kaningi la kuleli thempele, kusukela ngagula ngahamba emhlabeni ngabuya ngibuyisa ukhokho wami nonyazi lwezulu. Ngakhuluma ke lokho la kuleli thempele, ngabuye futhi ngabuya ngizokhuluma. Sengikhuluma ke ngichaza ukuthi ukhokho wami bavumelana ngokuthi ngibuye ngizokwenzani. Ngempela ke ngachaza, wakushithi ke ufika nje manje uthi angiyikhulume lento engihlale ngiyichaza okugcina ngiyikhuluma namhlanje, ngoba ugcine ngithume wathi ngiye ethempelini elinabantu abaningi khona endaweni ngiyikhulume, ngizobe ngigcina khona. Manje ngisukumisa manje ukuthi angiyikhulumeke kulabantu laba abahlushwa kakhulu lento okuthiwa umsamo. Uthi uyamxoxela umuntu inkinga yakho ukuthi hayi ngixakwe yiloku naloku, athi hayi wobheka umsamo, uxakeke ukuthi umsamo lo ubhekwa kanjani. Ukhokho wami wangibuyisa ke wazosho ukuthi angikhombise inkosi ukuthi umsamo bengibasiza ngokuthi ngenze njani. Benginikela yonke imihlangano lapho kukhona khona inkosi, ngazinika ukuthi ngiwenze lo mnikelo wokunikelela indaba yokulungisa umsamo, ngoba umsamo omkhulu kunayo yonke uyena umuntu qobo lwakhe, okusho iwona umsamo omkhulu okufanele ukuthi ulungise kuqala. Ulungisa ke ngokuthi unikelele abakini sibongweni sakini, uphinde unikelele abasesibongweni sakomalume kababa wakho, uphinde unikele komalume wakho ke wena, bese uphinda unikelela komalume kamama wakho okuzalayo. Lezi ibongo ezine izona eziwumsamo wakho. Uma ukwenzile lokho ukuthi uthe ukhokho ke wona khiye lo wokuthi uma ufuna ukulungisa izinto zakho ekhaya lemphefumulo, uqale ngawo wenzele ukuthi ukwazi ukuthi izinto bakupha amandla ukuthi wenze zonke izinto ezifanele ukuthi zenziwe la ekhaya lemphefumulo. Waseyasho ke ukuthi lo mnikelo awunikeli noma kuliphi ithempele, unikela la kusuke kukhona khona inkosi, mase uzowunikela nala ekhaya lemphefumulo kuphela. Yebo, ukuthi ke ngasekhaya ke nami umuntu baningi sengibasizile, kodwa ke akukho ngisho nesenti umuntu alikhokhayo ngalolo sizo linjalo, ngoba ayikho into kaNkulunkulu edayisayo. Ngisukumisa nje uthi angikhulume lokho. Ngiyacela ke ngisale iminute nje ngakukunikela kwami kanje. Udadewethu engimlamayo uthi ufikele uGulu ozala uma, wathi uGulu kuyena udadewethu ubonga kakhulu ngalento engiyenzayo ukuthi njalo ngihlale ngibanikelela.
ngakho-ke uyacela ukuthi ke nginikelele ngicelele u-anti wami owahamba ngokudutshulwa ngesibhamu. Bengingazi-ke ukuthi wahamba kanjalo ngoba ukhona omunye owahamba ngokusha kodwa ngamlungisela ngokuthi ngimcelele ukuthi basuse lo mlilo. Ngiyacela-ke no-anti lo ohamba ngesibhamu inkosi imkhumbule imsuse lokho misimhlanganisa naye ukhulu wami uMo. Ngiyabonga. Nkosi bisi. Bonkosi entabeni yaseMthalome koleko gospel. Ngicela ukukhuluma ngicele uNkulunkulu unyazi lezulu nginenkinga eyangihlupha bekuthi angayikhulumi kodwa ngiyabona ngizobe ngeziphutha ngoba ilethi khona amacala la. Nginonkosikazi wami yithi la omkhokheli. Ngineyingane zabafana engazitholakene intathu. Kodwa ingane yami yamagcina engayicela ngoba ngibona abafana bami abenzi kahle. Le ngane ngangakwazi ukuyoyibonga ngayibonga ngemali. Sekufika isikhathi sokuthi kwafanele ngiyibonge ngembuzi ezingane ezimbili. Intombazane nomfana. Manazaretha manje inkinga ekhona. Lo mfana engamthola uzala ingane esezu-8. Hayikhona eyodwa elotsholiwe. Leyo ngamcelayo eziwu-4 ziyaphila. Eziwu-4 zashona. Unkosikazi wakithi unesithalente lokuthi akhiphele amakhosikazi ingane ezahambele eziswini. Ithalente lakhe ilelo. Manje angazi ngoba lento iyamhlupha. Wawa embhedeni ekhaya wabe sebakhona ukuphithana kwekhanda wakhuluma udokotela wathi uzohamba ngamaphithelo ekhanda. Manje angazi ukuthi yini le eyinkinga. Uvena bize ingane ezindodakazi athi nazi izibona la zingekho. Ekugcineni kosuku uthi motho ayibheka leyo akhombe ngaphansi kombhede uthi uyabheka ubona ungabona ingane ekhona ephilayo. Makuhamba isikhathi bese ziyavela le ingane zithi kuyena njengoba wena ugeza abantu besifazana abaphuphumele izisu siyakubona uyobageza bathengela ingubo zokugqoka ubili bathengele zonke izinto bagqokise bona bahlala emakhaya bathi nasihlala emahlathini. Senzani kuwena thina khulu na? Manje nginenkinga unkosikazi njengoba kufanele ngabe ukhona la umkhokheli lapha ekhaya eMthwalume le kuvama ukufela khona inkosi yaManazaretha unyazi lezulu. Amukho ula nje Verelemo. Uwenkosana yakhe inkosana ihleli naye lapha eVerelemo sekuxabene ubende ekhaya. Ngicela ukwazi ukuthi ikhambi lami liphi engizolenza makunjena na ngoba angazi khona into esike sathi ihlela sikhuluma nje sisodwa semadoda. Sathi abantu laba besifazana abalungisa izisu ebaphumule izona intethelelo nawo bayifaka lesimo kodwa kwasekuvela ukuthi akufanelekile ukuthi intethelelo ihlanjulwe ingashadile kufanele kuhlangulwe abantu abashadile. Ngithi ngizocela ukubuza ke namhla kumamajiki ukuthi kungabe lo mhlangano onkosikazi wami wenziwa yini phakathi kwalezi zinto ezenzeka kuyena na? Ngithi ngicela ukuqhubeka lo myalezo ngisazobuya ngoba ngiyaqala nje ngawo ukufika kule ndawo yala. Ngayibona isakhisa inyazo ezosiqala ukufika la senza amasosha ngithi ngeke ngiyiphonse kule lesiziba nami ngizwe ukuthi inkinga yale unkosikazi wami yini kahle na. Ngiyabonga Nkosi Busisi. Ngiyayikhetha inkosi yakithi ebuhleni bokubhama unyazi lezulu. Siyabonga kuMveli Nqangi unyazi lwezulu. Amazwi awuphila esiwathola kubantwana bakhe behlambulukela imindeni yabo. Sengathi uNkulunkulu angasipha indlebe yasezulwini nathi singalitholanga ithuba noma singaphiwanga inhlanhla yokufikelwa imindeni kodwa uNkulunkulu asipha indlebe yasezulwini ukuzwa ukuthi uNkulunkulu ikhambi lokulapha lemthwalo esindayo emathuneni lithini. Mayibonga Nkosi. Ngiyamcela nami uMveli Nqangi unyazi lwezulu afihlo bami umngane nokukhuluma kungabi ngokwami nokuqonda nokwazi kodwa kube ngokwakho uShembe abese ngiphizwe engizolendlala kubantwana bakhe badle basuthe. Nginanela lenkulumo ekhulunywa abantwana babantu bebubula beyibhuquza bekhalela imiphefumulo yabazali babo uthi ithola ukuphumula. Amen. Kukhona insizwa la
ekhuluma into ehlabahlosile ithi lensizwa iyacela kuShembe kuba asivuselele amadoda semandulo angokhokho bendle mpisholo ewasuka nawo enhla neAfrika ngoba kahle kahle thina siqhamuka lapha enhla neAfrika maphakathi neAfrika ko Middle East ko Zambezi Congo River sasesehlaka sihambe sifuna amadlelo okukhothisa inkomo ngoba wayesibusisile uShembe okhokho bethu babebusiswe ngesiliva negolide imfuyo nenhlabathi babemngcwele futhi uNkulunkulu bebahle waze wabethi igama uNkulunkulu wathi lesi sizwe esimpisholo asingoni ngalutho kwase kuthiwa abangoni hayi abangoni babengamoni ngalutho umvelinqanga babehlambulukile nezwi labo lalilingana nelikamvelinqanga mawuza umlando uthi abantu basemandulo bengakangenwa izithixo babethi noma kugula umuntu bese bethi akaphili uNozibanibani aphila umuntu mayibonga Nkosi ingane mayigula kuthiwa phila mntanami bese aphila umuntu izwi labo lalifana nelikamvelinqanga ngoba babengenalo ibala babengenasono bengamoni ngalutho umvelinqanga imkhuba baqale ukugaxela kuyo ngesikhathi besakazeka abanye bethatha leli lizwe lasemzansi abanye bethatha lasenhla labo babizwa kuthiwa abantungu wangoni nabantungu wangoni labo kuthiwa abantungu wangoni ilabo bekhuluma iSwati Sotho yonke lento baphuma bahlakazeka abantu ilabo basebekhonza khona iThixo sekumila neThixo abantu bakulelizwe babekhuluma ngezwi usho njalo uShembe unyazi lwezulu babengenazi iThixo lezo oxoba nohlanganisa babengenawo phela babelalela nje uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu wayebachazelile bafundisile ukuthi uma kukhona isibi esingene phakathi kwenu nibothatha inkomo nembuzi nishashazele leso sibi nihlambulule leyo nto nigeze ngoba uNkulunkulu wayebeke insipho nomlotha embuzini uma abantu ufuna bakhumisana umlotha uthatha imbuzi bathelelana amanzi basengelana ilala phela amaqhubu namazondo nezinsongo kumiswa imbuzi ngaphambili uma kugcinwa isiko umisa inkomo ngaphambili imvu isipho nje into yokujabula mhlawumbe yokwandisa umcimbi egcekeni imva ikhuluma makuthiwa ulunge njengemvu imva ingene emacaleni uthatha imvu uzoqula amacala onondindwa nezifebe nababulali ngoba imvu kwakuyimpahla leyo ehlambulukile eyokubusisa ngabusisa umngani wakho umhlabise noma uyonikela ngayo uNkulunkulu loba kuthiwa izinqama ngiyangixakeka abantu ke bathi isiko labalithetha ngembuzi imkhuba leyo khona imndeni eyinjalo ibopha amaketango namafindo ihlanganisa imakhubalo nezimvu kwenzela ukuthi ibe isikuti indaba yakini ithuleke ingazwakali imvu ngisho noma kuthiwa uyayinquma ayikhuluma ayibanga umsindo ngiyakhumbula nje nathi nami sengiyavuma nyamacala siselusa nabafana saqala sitshontshe inkukhu lagcina lidlanga uganga sagcina manje sengenele ibayeni manje sibamba izikaphu zabantu mawusibamba ebusuku nje usigqoke isijazi usifake la ehlombe sihambe sihambisa umuntu odakile maqhamuka abantu uthe wena sibona nami udakwa wena yezwa umhlalise phansi adlule umuntu aphinde ehambe futhi kwase kuyimkhuba kaLucifer eyayisimbathile ayikhuluma bengezwa abantu ngoba imemezi phela yona iyayithulela nje shungayinquma alikho icala elithetha ngayo nabo bakaShembe babizwa kuthiwa abeSuthu kodwa basebenzisa imbuzi nango owakhona kaShembe animbuze nami nisebenzisa imvu baba mathetha amacala sebenzisa imbuzi kusuka umajiya kade isiko lakuba imvu cha imkhuba le mhlambe into nje yaqanjwa ukhokho wayegangile
waqinisekisa la ekhaya kohlatshwa imbuzi wenzela ukuthi ingakhulumi yonke into eniyenzayo wase kuthiwa yisiko lesizwe esithize thina sonke siyindle yodwa abesuthu nabo baqhamuka ngaphansi kwabangoni konke namaswati yonke into isizwe amadodana endoda eyodwa angisazi bathi bani umnguni noma malandela nombani ozala bomnguni wayezala bonke labo bantu namhlanje abantu sebethi banamasikawe engabayathi banomkhuba wawo phela khona umkhuba nesiko imkhuba ke ibulela indlu kaphunga nomageba namhlanje umajiya wangaleke laqhuma akahambisana nomajiya wangapha ngoba umajiya ngapha yena mayizohlaba inkomo uqala kusimamane aqala akhayize usimamane besemnikeza ibhodlela encane elimnyama ajabulise ukuthi umuntu uphethe ibhodlela eliyibhidi enodoti ajabuliswe lo athi ukuthi izosebenza lena mangase uqhamuke namanzi nje abezana athi hawu ikhonto engasizwa amanzi lento ayihlukile nokuthi uma ekhaya uletha amaNazaretha insizwa zikaBhombela ziqokele kahle amantolibhanje ebhincile ephethe amanzi achelekile bobusene bahlina abafoni bathi hawu ayikho lento khonto engasiza ngamanzi nje wakubona umuntu olapha ongalapha umuntu ogqoke kahle kanje oclean awulandeke uhluntu ohudula amabhuza angcolile khale ngisho inkukhu uma ungena naye ekhaya uzobe encoma bethi ufunza ubaba omkhulu yabona ke lo uzosebenza mayesevula umlomo lo muntu ehohoza ushwaqa wonke umuntu ekhaya kanti uzofaka ukufa egcekeni ithina ke endle empisholo silinyazwe yiloko ukuthi abacindezeli ngesikhathi besithumba bathumba ngisho ingqondo yomuntu ompisholo umuntu ompisholo ulinyazwe ngisho ingqondo ubobuka lapha ePriya usuka umuntu itoilet la elivuzayo ixathukayo mhlambe namangcolisa ayaphuma abesanathi ngaphesheya beka amabhodlela abesethi nomuntu wenhlanhla umbona umuntu eya kulowo muntu eqalele lichaphozi leli ayekhona afuka acela umuntu wenhlanhla nalomuntu othi umuntu wenhlanhla mhlawumbe uyigqokele i-tracksuit empintshile emkala ngisho umzimba uyadayisa la uthi umuntu wenhlanhla weqe nawe ngempela uhambe ufuna umuntu wenhlanhla uma uthatha ukubheka usebenzisa ingqondo yakho lo muntu angahlala eduze etoilet inuka athi udayisa umuntu wenhlanhla akayifuni nenhlanhla ayifuni nilotho yena yini imqondo yethu ithuntubeziwe sizalo okhokho bethu benjalo ushambeke abantwana abahle basezulwini usikhandela ikhala emphefumulo izowasha ngisho ingqondo zethu nobuchopho bethu kodwa buze ubuwasheka kungawashekanga laba abantu basendulo abayimpande yethu ngicela ungibhekele emshumayeli emthanda ungibhekele kwisipalo sabafana bakaJakob bafana bakaJakob ushembe isikhathi efike kubona babeyiloba phansi ekhuluma uJehova ngithi amaRoma 16 verse 11 noma 11 verse 16 verse 16 amaRoma noma 16 verse 11 masoyitholile uyifunde mfana ngithi alike iBhayibheli funda hlayisuthi uthi ushembe uma ulibo lingcwele inhlamu wena ophilayo uma kungcwele ulibo lakho abake yini ngoyihlo abakini ngonyoko abakini ngomalume kayihlo abakini ngomalume kanyoko izinhle ezintathu Adam noEva noMaria Magdalena noSalome abantu ababeyobuka umntwana ezalwa leyo uKristu ihlobo zokuqala zomntwana abakini abakomalume wakho ubaba wakhe abesetshela unina komalume wakhe umama wakhe abesetshela unina komalume wakhe komalume kamama wakhe bese befika bezobungaza umntwana uthi uma ulibo luyingcwele lezi ibongo ziyingcwele phezulu kwempilo yakho injalo inhlangu nawe uyobangcwele uma kuyingcwele impande yakho iyo le ngikhuluma ngayo uma ingcwele le mpande yakho anjalo namagatsha yoba njalo ngiyabonga baba uyasibona isihlahla lezi zihlahla zoba ikhuluphela impande zabo zoba iphuma zihlakazekile intshonalanga impumalanga ingoba zingcwele zidla ukudla la ethempelini okukhulunywayo amazwi akhulunywayo ziyawancela thina siwashiya la ethempelini zona ziyawancela lamazwi bese ziyakhuluphala uma impande yakho ingcwele nawe uyobangcwele
akulula-ke noma ungakhalipha nganani ngeke ukhaliphe ithongo lakho lingakhaliphile. Uma futhi ithongo lakho lisempini nawe uzoba sempini emhlabeni. Ngiyabonga Nhlayisuthu. Uthi-ke uShembe uNyazi lwezulu bantu abami nginehlisela umfula ngoba ngifuna sizogulula lokhu kufa okusemthanjeni abazali benu abakufaka bona. Umne wethu ukhuluma ngodadewabo othi unyawo lunjani unyawo uthe unyawo lunjani wayegula ngonyawo ngomlenze wakhe uyayizwa inkulumo la ekhaya emphefumulo hlezi kuchaza kuthiwa lo velile ungabobheka yena uyathunywa ngoba lo seduze nomlomo wethuna. Umlomo wethuna phela ila sigcine khona uqhiba inhlabathi. Umlomo wethuna useduze nathi. Laba basemuva ngoba bona abasendulo bacindezelwa yithuna. Uyabona uma ungcwaba uyihlo ugibela phezulu kwamihlo omkhulu. Ashone phansi uyihlo omkhulu. Ukanjalo bashona phansi ekujuleni kwethuna, ithuna liyaguduza. Indlela lezo hanjwa umuntu uma ehlukana nenyama. Uma ingene libeni ungena emgudini wendlela ezulwini lomndeni wakho uzofica la ethuneni kunezihongo zakini ezihlele kulela khona lethuna zithi kunjani wena uhamba uyabona hayi mina ngangumfundisi wasekuphakameni wena wasiza ngani pho iyangena futhi ingubo kaShembe la suka nalento inkuba sezulwini bakuxosha. Abazali bethu abadlulanga bala eduze ngibhekele incwadi uba uJobe 8:8 bala emhlabeni baseyisithunzi bazulazula la njengoba sithwele usizi nje thina inkoba badlulile indlela ekhaya idlule ethuneni bese uwelela kwelamathongo ezulwini lomndeni bese ufika ubika usizi lwakho. Abadluli bona babhajwa khona la ethuleni. Funda mfowethu. Khumbula izizukulwane. uShembe la ekhaya emphefumulo mase sifikile ake sikhumbule izizukulwane hayi indaba kababa nobaba omkhulu nokhokho noyise kakhokho noyise kakhokho. Asifuni izizukulwane zasemandulo. Ufundile umshumayeli la eqaleni uthe bongani uJehova maNazaretha nezizukulwana zenu. Akashongo ukuthi nesizukulwane uthe nezizukulwane. Isizukulwane kusuke kusho ukhokho wakho. Ukhokho wakho uyisizukulwane sokuqala kuwena. Lo msindo nduku wena nzuza kwenzakalani? Izizukulwane uShembe akakhuluma ngesizukulwane ukhuluma ngezizukulwane. Bongani uJehova maNazaretha nezizukulwane okuchaza ukuthi izizukulwane ngezizukulwane okhokho. Ukhokho ozala umkhulu wakho uyizizukulwane sokuqala kuwena. Bese kuba khona uyise kakhokho nomkhulu kakhokho nokhokho kakhokho izizukulwane sesibili kuwena. Uma ukhokho uqhamukayo athi uyizizukulwane sesishiyagalombili 9 umuntu omude kanganani nakwena kude kabi lo muntu. Uthi uShembe khumbulani izizukulwane mase nifikile ekhaya emphefumulo. Ake ubuze ezizukulwaneni saphambili. Kulezo izizukulwane zaphambili ungagcinike ngaso ubuze kuzo. Uqinise kulezo izizukulwane zaphambili. Ufunisise koyise ba. Bese uyadlula futhi ubuze koyise baso lezo zizukulwane singaphambili. Ngoba thina singabayizolo nje. Bona abantu bayizolo abazilutho. Kasazi lutho. Lokhokho wenza isivumelwano, wenza izifungo nenyoko wangaphambi kwasemandulo. Bona abazilutho bazalwe nje ekhaya kuneyinkomo kanti inkomo eloko ilandwa ile nyoka nje umnomzana. Bazalwa nje la ekhaya kumnandi lapha ekhaya. Odadewethu bakhanwa ngemlingo, bakhanwa ngenkomo zokuthwala. Obabekazi bethu benzelwa imemulo, benzelwa ngenkomo ezikhamwe ngomthwalo. Abanye bagama ngenkomo zokuthi qale kubhubha umuntu. Kwanda ukuba kutholakala impahla lapha egcekeni. Kuningi nje okwehlela abazali bethu. Uma ke wena ozelwe uqhamuka lo mpande njalo. Mase izofika kuwe ifika lo mpande na yonke inkinhlinkihle yomngcolo esuka phezulu. Uthi uShembe dlula ke lezi zizukulwane zaphambili uyofuna koyise bazo. Ngoba izinsuku zethu emhlabeni zisithunzi nje. Ngoba thina singabayizolo. Insuku zethu zisithunzi abayizolo okhokho bokhokho lethu bethi ingane zayizolo lezo.
iy'nsuku zabo ziyisithunzi bayiyithunzi emhlabeni siyababona kuze kuye umajiya ahayize kabili kathathu umajiya athi hey ngibona ukhokho wakho lapha omunye athi khuluma ukhokho wakho usezokhuluma nawe kulalele kumajiya ehonga la noma unkosikazi kamajiya ehonga kuthiwa khuluma ukhokho wakho ubani umuntu owazi izwi likakhokho bonke labo bantu kuthiwa okhokho abakhulumayo yini ngathi umfowenu lo hamba izolo uyalazi iphimbo likamfowenu bona baba izolo bona bazilutho iy'nsuku zabo ziyisithunzi ezweni baseyithunzi basayaluza la badlulanga ngethuna isigcine ngokubagqiba nje sabona umzimba wabo ugqibe kodwa bavuka bahlala phezu kwethuna bona abayukufundisa yini uma uthi ushembeke uma ubuza koyise bazo bona bazulikhipha yini iqiniso bakutshela bese bekutshela ukuthi bakhipha amazwi abo ezinhlizweni zabo bese bekutshela iy'nhlizweni zabo ukuthi uyabona mntanami lolu khulu olugcwele lapha ekhaya ukhokho wesizukulwane sama-70 wathwala ngenyoka wathwala ngokuthi iy'ngane zakhe zonke ziyosebenzela uLucifer amaceba ayahluma kungekho eqaphelini na ukuthi wena njengoba wena ugijima wakhela ulungisela ukhokho wakho umnikelela ukhokho wakho uqhosha ukuthi kade ngonikelela ukhokho wami amaceba ahluma ningekho exhaphozi na ngakwazi ukhokho wakho ukuthi kulunge ngoba ukhokho uzelwe naye uma umenzela into kufanele edlulisele kuyise uyise uboshiwe incema ingamila lapho engekho amanzi na ungabamba into ukukholwa kwasezulwini uma ithongo lakho lisobishini onjalo ngiyabonga baba lokhu kuhamba ungakubamba yini ukubamba insizwe kuthiwa imfoko amajeya cha usakahle uyeza kuthi usehlubukile usekhomba usethi inkosi yaganga uyeza usehlubukile usengaphesheya komhosha usekhonza isithixo sekwenze njani njengoba namhlanje kukhona abantu abaphuma kuma-social media manje sebethuka uNkulunkulu kodwa ibona labantu ababeqephuza bekhuluma kahle bethi ushembe uphelele uNkulunkulu ushembe namhlanje sebethi umuntu uyabona uthi uNkulunkulu make baphunyuka abantu bakini bevesi behlele odakeni baphunyuka ukuthi bakutshengise uNkulunkulu baya nawo odakweni bese bencincisha ingqondo yamehlo ngawuphinda ukubona uNkulunkulu bese yakuhlwitha umuba basebenzela uLucifer labo abantu abathunyaza umuntu ngeke futhi basaphinde bambone ngoba imndeni sibadelile isihlanze ngedela athi ayikho into ezosizwa yilo muntu useze wathuka uNkulunkulu akathuka umoya oyingcwele unyazi lwezulu umoya oyingcwele moko wamthuka nje wazi ukuthi umndeni wakhe awusawuphinde uqoqeke ukhona into ebuhlungu eyakhulunywa uthingo lenkosazana eJudiya ngesikhathi sasesimhlupha kakhulu nabo umqongweka bayazi sasesimhlupha kakhulu elokuthi musunyukunye isiqo athi futhi sengicabanga ukuzama angazi obaba basangilandi ngani wayesemhlupha uthi ngolunye usuku eJudiya ngiyabona niqhosha ningeyisa nje nidlala ngami nje niqhosha ukuthi uma senihambile emhlabeni iy'ngane zenu zizoniqhubela iy'nkomo ney'mbuzi zizonicela entethelele wayesethula wathi hhayi sekuphelile lokho mani umuntu icala lenzile kunini eniphilayo uyoyithwalela yena icala akho ngane eyothetha icala layo wayesevala ezulwini into ekhulunywa ushembe iyavala iphinde ube umthetho into futhi esisulwa ushembe iyasulwa ezulwini wavala uNkulunkulu yangena lento yokheleka enhliziyweni ngathi inhliziyo yami qoqeka manje ngoba thina sizukulwane semihla inkosi uthingo lenkosazana ngeke sithethelwe ingane zethu amacala wena ozazi ukuthi wawukhona emhleni yenkosi uthingo lenkosazana wazi ukuthi mawona likho icala lothethwa ingane yakho ngoba kuvaliwe ezulwini wena into ekufanele uyenze manje ukukhuthalela ukuthetha icala loyihlo noyihlo omkhulu bakho ngoba wena ngeke usalithethe kwavala uNkulunkulu eJudiya wathi ayisekho ingane yothetha icala likayise manje ngoba nazo ndothethela icala uNkulunkulu wayesho kuthina sizukulwane esiphilayo semihla enkosi uthingo lenkosazana singinkosini unyazi lwezulu manje zibambe iqine mfowethu dadewethu uma wami baba wami gogo wami zibambe iqine ungabusona into ekufanele uyenze wena ukuhlakula lensimo ozalele kuyona eyenile hlakule yona uthi la ufika khona ukhathala ingane zakho zoyiqhuba uzoyiqede lensimo ufike ngale bakubekela isihlalo sakho sasezulwini uthi wawu inkosikazi ngempela hawu inkosi wena ngoba sila ezulwini nje ngawe kusho ihlo noyihlo omkhulu mayibonga inkosi amen
lo dadewethu lo mfowethu kade ekhuluma-ke uthi udadewabo uthunyiwe ngoba useduze naye, kodwa uma selithethwe icala kufanele uma ekhuluma athi dadewethu ngoba bowuthunyiwe ihlwele zey'nkumbi zey'zukulwane zey'gidi, nansi inkomo siyonikelela uNkulunkulu ekhaya emphefumulo ukuthi bonke abahamba bekhubazekile ngawo namhlanje uShembe akabalule mayibonkosi. Noma ngabe kuthiwa kwakudalwe uLucifer, uShembe akasisuze isandla sikaLucifer ngoba bakhona abantu abakhubazeka bese sey'nkalweni zonina azalwe seyisishosha umuntu kanti kubhoka umkhunkuli oloya umakoti wasekuthini wamloya phuma ingane isingasaphelele. Akekho umuntu ozalwa engaphelele. uShembe lithi inkosi ilanga lokukhanya, thina boShembe simdala umuntu ongaphelele. Ezulwini akakhishwa umuntu ongaphelele. Akekho umuntu okhishwa eyichide noma engaboni emahleni noma eyinyonga noma enjani. Ukhishwa umntwana ephelele. Uthi kodwa uthi umntwana mayethathwe ebekolweni kayise kanti kuyise khona lesiqalekiso kade sifundwa nguMshumayeli. Uma abazali bakho bewakusola kuyisiqalekiso lokho. Kanti uyise usoliwe abazali. Iqala ingane umphefumulo wengane umoya uqala ukunyibile kusesonweleni kayise. Phela umuntu uma ekhishwe ezulwini ubekoneleni lendoda. Ingakho kuthiwa madoda msana lokho nishaya amakalikopla ngiqunda inwele. Athi umuntu eyazi ngizizwa ngishaya umoya ngoba ngiqunda inwele. Cha ukubulela ubukhosi bakini. Ukubulela ubukhosi bakini mawuqunda inwele. Ngoba ila kuhlala khona ubukhosi bakini nomuntu uma eletha ubekwe yinelweni zomuntu zendoda. Ayithinti ingakho emandulo kwakuthiwa indoda ayithintwe ekhanda. Namhlanje uyambambatha ubaby uyangibambatha ikhanda. Imkhuba asukela usikhotheni ngoba naku ukuthi umfundisi wakube esontweni lakubo ambhonye ikhanda umuntu. Into usikhotheni engenamfazi ambhonye ikhanda bese ehayiza kakhulu bese uthi uvuka umoya. Fanele uthi into oyihlo omkhulu bakho kububula wona uba omkhulu kodwa ichilo leni lo mfana wasiletha kwintombazana sishaya ikhanda ngoba nawo phela abantu babefundise kazi kahle bababhonye amakhanda umuntu abezana asangane ikhanda. uShembe uthi-ke umntwana udilizwa uyise ambeke okhaleni lomkakhe. Umkakhe bese emboza ngenyama umntwana bese ezala umntwana azalwe unamacala kayise ukuthi usoliwe, unamacala kanini ukuthi liphume nobovu. Usuke ekhaya uzosebenza sebethe abantu bakini udumazile phume nobovu njengoba engekho kushaya umoya. Isiqalekiso leso. Uthola ingane ekhubazekile. Uthi uShembe udabuka kanjalo umuntu okhubazekile. Amacala abazali bethu bese kuba yikona-ke lokucuphana kwasemndenini. abe iy'mfamona zasemndenini zicupha umolokazana zithi uma sibanibani indodana yakhe isiganiwe sifuna uba ukuthi uyayibeka yini phansi bayicupha ingane imikhuba yonke. Lona ocupha lo molokazana uma esefile uyahlupha futhi akasangena emndenini, uyaxoshwa emndenini. Uyasuka lapho uvimba omakoti abazokhana la. Mabekhuphuka nodwende besuka esihlahleni umakoti anamathele kuyena ingane yomuntu esihlahleni kade incike kusona angene naso umakoti uhlala inyanga eyodwa. Emva kwaloko umakoti useqala uphakamisa amehlo usexabana nomamezala kanti sekuvukele umgulukudu lo wahamba ethakatha owayiganela ekhaya ofika waxoshwa ngale. Sizala abantu abanjani. Ubani uzowathethela icala? Hayi mina ngiyayikholelwa mina futhi ngihamba nobaba mihla zoma hamba yonke imihlangano lihleke nje idlozi. Lithi umthwalo akazethula ngazi loyo sithula nini umthwalo ngoba uShembe kade awubeka umfula nomgqomo wokuthulula izibi zethu akafuni ukuya khona. Nofikile uthunyiwe kuthiwa uhamba ohlola. Wena ngoba uthunywe uhamba ohlola musuba ivile lokucabanga khohlela umuntu isilima lesikuthumile. Thatha lenkulumo uhamba oyindlalela umndeni wakho ukuthi uShembe nje bevula umfula uzothethwa amacala abantu abahamba beyizibuzi. Ngoba bazobolela kithi masima kungabanaki. Mfowethu-ke wena kade ukhuluma kanjalo fanele mase nihlanganile nomndeni niwuthole leyo mpahla ningagcini ukuthi nilungisa udadewenu nithi nilungisa bonke abantu kusukela kuyena kuhlehle kuze kufika kwabasemandulo. Ngoba kuthiwa ke sifune ezizukulwane zasemandulo siye sifunisise koyise baso ngoba bona abayizolo odadewethu la
uzalwe ekhubazekile akwaziyo ukuthi kungani umntwana enje. Ubaba omdala obekhuluma ngomkhokheli wakhe iyadabukisa lento ngoba sithi masiyikhuluma la ekhaya abanye bayihlandekezele emandulo inkolo eyivesi ikhona ukubelethiswa komlobokazi omakoti ngolimi lamabhunu phela uthi umakoti isibhunu leso makhotiye kwakuthathwa abalobokazi beyosebenzela amabhunu umuntu omnyama esecindezelwe bafike bakhunyulisa inkehli lapha kuthiwa lento iyanuka bese befaka amaduku afakwa iphinifa mayesebuya ubasi emasimini kokucindezela okhokho bethu unkosikazi kamkhulu uhleli la wenza itiyela bese ethi uMesisi hey nangu base eza manje ephaka imoto sheshisa amakoti wenza itiye athi makhotiye isipuni leso makhotiye enza ngokusheshsha wenza itiye nangu base uyeza kwagcina sekuthiwa amakhulu nokuthiwa umakoti makhotiye enza itiye ngokusheshsha makhotiye akusona isiZulu leso kodwa ngoba phela sesakhulumeka sekuwa indlela esesazi ngayo ngoba sizalwe kunjalo kodwa kuthiwa umlobokazi ngala ngakithi emapondweni kuthiwa umshakazi kushiwo izinto eziningi nje zesintu ngakini kuthiwa yini umlobokazi yini uthi isikoti wesitayela ke masithi isikoti yabona ukuthi into engekho ke le isikoti uthi isikoti kusayisona phela ukuthi makhotiye umlobokazi noma umshakazi noma ubani malokazana ingane kanindodana yakho malokazana zonke lezo zinto lezo zabulawa ngoba kubhinjiswa kona isiZulu mawuye emsamo uthi ube kumakoti anikini ikhanda amakoti amakhehla athawo uzokhuluma ngegama labulala amakhosikazi ethu akhunyiswe inhloko akhunyiswe idwaba ayisegcine esebizwa ngomakhotiye kodwa ke kwakubuchule babenziwa lento mangizwe umlando kancane kuthiwa khona umhlangano owenziwa ngazi ngo18 bani owubizwa kuthiwa iBenin Conference labo bafundile bayazi leyo nto umhlangano owenziwa izizwe zonke oGerman nakuphi ebaba lelimhlophe umuntu omnyama akaze abe khona zonke lezi zizwe zaseAfrika ibizwanga kwabizwa lezi zaseEurope kwabizwa kuthiwa iBenin Conference kwakuzocanda izwe lomuntu omnyama kwasekubekwa imgomo ukuthi labantu asibahlukanise namasiko abo omngcwele asibahlukanise nanemkhawulo nanenkambiso yokhokho babo safundiswa bayifaka bayigxisha lento namhlanje mawuthi ukhuluma nengane ivezani bothuma ithi umzala akafundile nalapha ke eNazaretha la uthi ushembe khona uzama ukuthi ayibuyele emasisweni siyakuphendula konke lokho iyadabukisa ke indaba kababa uGumede ngoba angisho ukuthi umama wakho wenze njalo kodwa ngikhuluma futhi ngendaba kamama wakho ngikhuluma ngendaba nje esobala ukuthi ibhlungu lento ngoba imali bathi impande yesono ngoba ngisho umthetho kaNkuluNkulu uma ingekho imali uyayekethiswa uqhakambiswe ubuqili uNkulunkulu wayekwenza ngamasibomu ukuthi athi abakhokheli abanikeze ukuthi abasize kulabo omolokazana noma omalokazana noma omlobokazi abaphunyukelwa abantwana ngoba ayisekho izalukwazi ezayihlambulukile izalukwazi zaqala ezayihlambulukile wayethi umlobokazi mayehanjelwe umntwana bese kuthi izalukwazi zalapha ekhaya zikade ukuthi umntwana umlobokazi uphuphunyelwe uchithekelwe umntwana noma uphunyukelwe umntwana enenyanga engakanani bese kubala inyanga ezisalele mayino 3 months kubala 6 months bese kutshela usokhaya ukuthi baba le nyanga esikuyona kufanele ngabe umakoti uyasiletha lesipho esihle ingakho kwakuthiwa umakoti maye ekhulele kuthiwa muhle ngoba ayilethe into enhle umntwana igugu ekhaya umakoti mayizozala uyise mayemkhiphe mbaba ngingalo uyathi umntanami ufike wandisa izithelo kasimama into elethela umakoti uthi azokwandisa umndeni kwandisa izithelo uqhamuka izithombo ziniselwe ikhulu manje la mayesephunyukile kwakubuzwa kutshela umnomzana kuthiwa umnomzana sicela ukubuza usibuzele ngasenhla egumbini lapha ekhaya ukuthi umntwana ukhahlelwe yini thathwe yini umntwana ngoba akuyona indalo kaNkuluNkulu ukuthi umntwana aphuphuma akayeke uNkulunkulu alethe umntwana
abesemnikeza ukuthi wena mase ukhulula uyintombi uzokhula wena wakho ubuhlobo ugane uthandana izizwe ngokugana. Yazi intombi yenza kuthandana izizwe ezibukana ngamehlo ziyathandana ngentombi nje ukuthi igane lapha esitheni sake ngigcine sekuxolelwana. Intombi umsebenzi wayo umsebenzi wayo ukuhlanganisa izizwe emhlabeni bese uNkulunkulu athokoza umvelinqanga ajaphe umuba akafuna abantu bahlangana. Umfana umsebenzi wayo ukuthi akhule andise umuzi kayise abhake impahla kayise aganwe abese ngcwaba abazali bakhe. Namhlanje abazali bethu bangcwaba thina. Kungani kuphambene nomthetho kaNkulunkulu. Manje ke kwakuthiwa uma kutholakala kuyisimo esinjalo aphuphuma umntwana bese kuyabuzwa kulindwe lapha ekhaya. Akona ukulinda ukuthi kanje kolanda inyanga uMajeya azochatha abantu abadumisise nabantomzana kuthiwa kuyabuzwa la ekhaya. uMajeya bezana abafaka amanzi ebhetri bashise lezinqa bese bethi iyasebenza lento. Mawufaka amanzi ebhetri azokushisa phela bese kuthi uyasebenza lo muthi. Kodwa babelinda abantu balapha ekhaya. Umnomzana alinda angaye elawini lakhe ngoba kukhona into abafuna ukuthi ivele obala. Kubuze kuyingilosi zalapha ekhaya amathonga lapha ekhaya inyanya zalapha ekhaya ukuthi kungani umntwana angazi ukuzophetha into adalelele nobe senaphunyuka kwesizokhaleni kanina. Abantu ke babekhuluma kuqala endulo ngoba bengangcwatshwa abantu babetshalwa. Khona ukungcwaba nokutshala. Ukutshala ukuthi umuntu angalaliswa bhekise phezulu njengesilwane. Angafakwe enhlabathini umuntu seqopholotha isisu nobuchopho. Kodwa umuntu wayelaliswa bhekise eMpumalanga. Abanomzane babehlaliswe igqikini baphathiswa imbewu hayi imkhonto ngoba mayephathisa umkhonto uzovuka nomkhonto abulala isizwe. Wayephathisa imbewu okudla ukuthi sifuna ukuthi lapha enhlabathini uvundise ukudla la ekhaya kube nezilimo. Kwakuyinkolo yabantu mayibonga inkosi. Amen. Beqhamuka enhla neAfrika. Hayi namhlanje baphathiswa ibhamu abanye babekelwe ngisho ibhodlela agoloko lapha ngizana athi eqeda unyaka nje ukungcwatsha abantu badaka into engaziwa kudala ngisho intombazana baze bamncoma wathi ufunza uyisemkhulu kanti wafa kwibhodlela agoloko afaka isibhamu avuka aqotha abantu aphathisa umuthi avuke nomuthi adlisa abantu lapha egcekeni kuthakathwa abantu ngokuthi lento engiphathiseyo ningivimbela ukuthi ngingayi kumvelinqanga ngingayi ezulwini lomndeni. Kwakhuluma umuntu la simamani nani khona babulo insizwa ayikhuluma la ngwevendala futhi umdala nami lo baba ukuthi baphathisa ubaba bengamaNazaretha ukuthi bayinzala yaseNazaretha baphathisa ubaba wabo umuthi. Ubaba khoma efika ngale kwethuna uzovela yena after 10 years sebemncwabile. Mayevela uthi bantu abami njengoba nginibhubhisa kanje nginenza nivukelane nonke kube izidaka umuzi uphela nina nangiphathisa umuthi ngoba nithi ngadliswe ejointini. Bathi ke bona umuthi wabo wayithe uMajeya lo umkhunkuli abathathe lento bayigcobe indevini zakhe khona azothi mayivuka ababulale bonke abantu. Uthi mangithi nyayo emndenini bathi hawu inkunzi umthakathi umuthi usezofaka emadevini suka la uthi bamxosha. Uthi lokho bangixasha ke iminyaka e10 ngiyehla ngenyuka ngihlabela inkomo unamadodana awu11 wonke ayenza imicimbi. Umindoda uma umnomzane enamadodana avumelekile ukuthi wonke amkhumbulise. Amen. Mayiseganiwe senemizi yabo ahlaba hayi ukuqhudelana kodwa phela kuyadedelana ukuthi kule nyanga kuzoba wena mnewethu nyanga kuzoba wena mnewethu. Uthi zonke le inkomo enizenzayo ayidliwa umuntu umntanami konke nje kudliwa imoya amadimoni le igcwele ngoba kwayithonga labaleka lapha ekhaya ngoba lithi mina ngeza nomuthi ngiyabangcolisa abaxoshwe ezulwini. Uthi ngiyelene ekhaya emphefumulo nocela uNkulunkulu angisusele umuthi endevini zami uze ngibonane nomndeni. Akakhulunywa ngokudliswa kwakhe. Manje icala ke lonke lelo. Manje emkhokheli engiyaphazamisa nangiphazamisa. Manje ke umshumayeli kaBaba uNkulunkulu wayebaphila abakhokheli ukuthi abawenze lo msebenzi babambe lezalukwazi zasendulo. Izalukwazi zasendulo kwawukuthi zitshela umkhwenyana asuke umabike ngasenhla kwawukuthi makushaya isikhathi sokuthi abelethise umntwana abe sebemvezile ngaphesheya kwethu kwakuhlobo nomntwana makuyintombi noma umfana ngoba abantu babengangcwatshwa abantu babetshala abantu behlambulukile bese kuvela futhi ukuthi yini ekhahlela umntwana
mhlawumbe kuvele kuthiwa hayi ukhona owaxoshwa lapha ekhaya usengena ngesinxele noma khona owaginqana ihashe wafela ey'ntabeni ingakho esenza nje noma khona ingane eyaphuphuma ezaphuphuma ngekhathi zezimpi noma khona ingane ezahushulwa amakhosi endulo kwenziwa ngazo intelezi phela amakhosi endulo ayekwenza kube semthethweni ukhushulwa kwezisu siqetshulwe njengenhlenhla isisu somlobokazi kukhishwa umbungu kanje okwenziwa intelezi ngazo ungabi indaba zalutho athathe umlobokazi ajikijele eweni lapha adliwa amanqe mayevuka uzongena ezulwini lomndeni lomlobokazi bakhona abalobokazi abazohlala la noma bophenduka ongqingile benziwa yilabo bathi abanjani abazohlala bona bathandwe asibenze nabo baphendule ongqingile kunjani namhlanje angithi lokubonakala sekubanjwa khona nala ezulwini kudalwa yini elikabani licala pho manje uNkulunkulu mayebeka umfula ethi kuzogeza abantu siqekelana ngoba manje kufanele kugezwe bona ngoba imvamisa abantu bagxeka nje banesibazi emva kwabo labo makoti ababeqedulelwa izisu emandulo ngoba kufunakala umbungu seyikhulumile phela uNkulunkulu watshela inkosi yesizwe ukuthi ndabezitha bonke omakoti abakhulelwe ababuyise baba kwesibayeni iqedule lento ubuyiswe amahlwile senze intelezi lenyanga sikuyona inyanga enkulu ngitshelwe umnomzane wamanzi inkosi yazilutha inkosi izovuma yonke leyo nto kubizwa umalokazana babantu baqedule kuthatha izingane lezi nemahlwile ugaye iqotho kufaka epanini lapha kushiswe kahle lapha emcengezini kube impuphu kuphila amabutho lezo ngane zibabophile ngqi uthakatha noma uyinazaretha kanti ngoba uphuma esijwini uphuma kuleso sizukulwane ekukhulunywa ngazo uma impande ingcwele nawe uyobangcwele eyakithi neyakini ayibangangcwele yayinaleyo mkhubo njalo nawe uzokwenza khona usumfundisi umvangeli umjumayeli umkhokheli uganga ngoba naye insila yayakini phela hleli phakathi kwawo usesijwini sayo uShembeko wayesethi kabakhokheli abakwenze lokho ngoba ayisekho izalukwazi nezalukwazi zamanje ekuthiwa izalubazi zabantu ayisekho sekunamakhathakhatha ngaqala ngaphambi ukuthi kubanjwe umakoti uzoqala ajikele ngale ahlanganise imfudu zakhe azobamba ingane umuntu iyaphuma ingane isilimela amanyongo kanti iqala izalukwazi ayihlambulukile nje umnomzane wayevesane abike ngasenhla bese ethatha impahla athi ngale impahla sithi umntwana akaphuma ukhalinganini manje isikhathi sakhe abese yakogogo beceke athi sicela nimbambe ogogo bambamba sebembanjiswa izalukwazi ezihlambulukile zalapha ekhaya ezazi uphethe kahle umene abelethe umntwana kahle ahlanjulula umntwana bese kunikeza usokhaya omthula ngasenhla esehamba nehlahla kwenziwa kubani umlobokazi umuntu walotsholwa loba kuthiwa umlobokazi walotsholwa wasina lapha ekhaya akukho kwathiwa kwenziwe intombazane ezelele ekhaya akukho lapho khona uma-ke kwenziwa njalo ngoba na umakoti wami esinile egcekeni asikho isidingo sokuthi umkhokheli afike yedwa sefika namakhosikazi ethi uzobelethisa la ekhaya engacelwanga imina sokhaya wekhaya ngoba kufanele ngiqale ngibike la ukuthi kuzofika abakhokheli nina basekuthini abazomela izalukwazi lapha ekhaya ngosuku abazokwenzela umcimbi abanye basumusha kabiki bathi siyikhulumelana into yabantu besifazane la ekhaya lemphefumulo sikhuluma noma yini ezophilisa imphefumulo yabantu mayibonga inkosi na umkhokheli mayeza kufanele ayoqala ekhaya hayi entabeni kuthiwa uzokwenziwa ebuhleni ngale maholo kohlweni ngale lo makoti azange lo makoti athele inyongo lapha emahlathini owalapha ekhaya uganile kufanele mayenziwa leyo nto enzelwe lapha ekhaya egcekeni khishwe indlu kagogo kuthiwa mkhokheli nizokwenzela lapha lento thina sihambe sohlala lapha silinde sicuphe nempahla ukuthi mase uqedile umkhokheli leyo nto nansi inkomo yakhe umntwana ahlanjululwa ngayo ihlahla lakhe makuyintombazane ihlahla lomtholo makuwumfana ihlahla lomlahla nkosi lihlanjulule bese kunikeza usokhaya seqedile awulithula ngasenhla ayombeka umntwana ngokwamathongo alapha egcekeni mayibonga inkosi manje maye emqeda umkhokheli lapha emenzela lapha emva kwendlu lapha leyo ngane ishonaphi izolandela umkhokheli ithi wena ungikhiphile ungikhiphe mina uma engikhushulile ngizohamba naweke uzoyeka kanjani ukugula phela umbuzo wobuzwa uShembe uthi-ke le ngane eyayiqoma uMajiya umshumayeli yayisithi Majiya sengizizwa
sengeqe inyanga wathi umaje wena nawu 10,000 bazongikhipha osimamani esontweni ungayenzi nje ungayivula umlomo mina u10,000 hambe lapha kunayito lapha akhushula uphele inyangana hambe umkhokheli usibanibani akubelethise leyo ngane umbuzo obuzwa uShembeke ukuthi le ngane njoba ibulewe njoba ithi inyanga yezulu mawubulela umuntu uhlala emahlombe kuwo le ngane njoba ibulewe unina yahlala emahlombe kuwo umuso uyidilize emahlombe kanini izohlala kokabani wena umkhokheli wami oyingcwele uhlala kuwena uzokhula Shembe engashongo njalo ngiyaxolisa nje ngoba kodwa phela abahlakaniphile nabaphilayo bayafuna ukulapheka ngaphandle kwaba run business kodwa egcineni ukhona umkhokheli wafika la wangala kuleli temple ngapha Shumayeli waguqala wakhuluma wathi awu sengikhumisa ngezansi wathi bengibelethisa abantwana sengikhumisa ngezansi angifunanga uyikhuluma ngathula ngathi hayi semdala lo mama ngizobe ngiyamcindezela yini ndaba na abakhuluma iqiniso makufika umkhokheli phela ababholi abazona izangoma mfika athi hayi ma locela ungibelethise umntwana waphunyuka umkhokheli ngeke lokho hey wena wayikhushula ingane mayesho khona ukuthi ikhushulile uzothini uyakwazi ukukhuluma nomphefumulo wengane umkhokheli athi mxolele uyakwazi Shembe kuphela ukwazi ukukhuluma nomphefumulo womuntu odiniwe ngisho amen ngangawukhipha kodwa uShembe uyakwenza lokho uShembe ukwazi ukukhuza umuntu wakini osebaqothile abantu ethi uyaqhubeka nobaqotha abakhuzi umkhokheli uzokwazi umshumali uzokwazi yini nomkhokheli uzokwazi yini ukuthi acele le ngane ukuthi ixolele ngoba lengane ibulewe ifuna amalungelo nayo ngiqedileke baba umdala manje nawe uzoyibonela nawe ukuthi ufanele uxoxe kanjani noma abakhokheli bathwesa isono bengenazi isono ngaphandle kwabayithandelayo ngebhizinisi ongeke ubatshela kodwa laba abangenalo ibhizinisi sengathi uShemba ngabaxoxe ngaba abenza ngokungazi Nkosi yami bethi benza umsebenzi wabakhokheli engathi angabathethelela uShemba idilize lezi ngane kubona mayibonge Nkosi amen kodwa lezo ingane ezinjalo ayikwazi ukungena emndenini ngoba zabulawa zisabuza unini ukuthi mawangibulalela ngizongena kanjani emndenini ngoba phela ngife phela ingane mayiphuphumile noma ichithekile noma imphunyukile ife ngengozi uyangena umuntu emndenini ofe ngengozi ochithekelwe igazi uyangena abantwana benkosi kuthatha kubenzima la ekhaya emphefumulo ngoba ukukhuluma noma into ungathandi uyikhulume ngoba uShembe usimele ngewisa lasezulwini ukuthi khulumani abantu bami ngoba ngizohlanza isizwe amen izwe kuthiwa libuyele umuntu omnyama igama ukuthi libuyele umuntu omnyama amabhunu amangisaqedile kodwa asesishaya manje asesishaya ngezinto ayifaka kuthini ayimpose ayifaka kuthini izona eziphuqa thina umlungu angasenankani umlungu phela nje sishawa yini okhokho bethu abafa benjalo abalungiswanga phela nabo abalungiswe ngoba bafa bona bethunjiwe befundisa imkhuba uLucifer engene ngebala elimpishola amachwabanswana manje basesethuneni ngeke sikhululeke thina sishiye okhokho bethu ngemuva sithi hayi ngoba izwe selibuyile sesizohlala kahle bona phela basabhajiwe bona ngoba benza into engenziwa aqale kubo kuqala empandeni uhlehlele emumva baye bathini abantu bathi usakhuluma into endala wena siyaphambili thina uma ufuna umkhondo awukwazi ukuthola umkhondo eswini sendlela uma ufuna umkhondo uyahlehla uyoqala la kade usuka khona ubheke kahle ukuthi hayi bungihambe la mina yalahleka la indaba asihlehle nathi sofuna imkhondo yasendulo eyalahleka kokhokho bethu ningi nansi eminyadi vela bakhonza izithixo bakhonza benza izifungo nenyo asiqabulele lezo zifungo ngoba ayikho into abantwana benkosi ngaphansi komthunzi welanga nangaphansi kwenhlabathi ebesaniphele ingazange lithethwe icala layo bese kunxusa uNkulunkulu ukuthi akayiqede ngeke iziphele ukubiya phela ngoba sithi angithi basho nabantu usegqitshiwe inhlabathi nje usefile usenhlabathini inhlabathi inhlabathi ingozi inhlabathi ayibolisi iyamilisa angithi ukulahla ukhozo lembila libolile liyabona liphele emqungebe imbewu mayibolile iyabona
wayifaka enhlabathini nje bese nikhephuzela angikhulumi ngona mozoyifaka nje endaweni la kade useduze nestamkoko kuphuma mangcolisi bese nikhephuzela makwazambane akhuluphala bemangaka endaweni ebolile nabo-ke sabagqiba nethuna njengoba sibagqiba nethuna bayahluma manje bahluma nemithwalo bathi umthwalo akazethuli mntanami asidlulile ethuneni iyasinda lento bese beyimboza-ke bathathe lento ethandwa omama kuthiwa yini lento yokurepha yokufaka wenza isipho kuthiwa yini gama lalento omboza ngayo isipho kuthiwa yini anisayazi lento cha ngibuza omama lama wrapping paper lawa amboza isipho kuthiwa yini mkhokheli le nihlobisa ngayo mkhokheli into yini lento omboza ngayo isipho bese siqhamuka sesisidlo ngathi bazaniqhamuka into yasezulwini noma igolide ihlotshisa izifaka ama-ribbon kwenziwe yonke into nabo-ke ethuneni bavesane bayihlobise bathi hhayi isikhwama sokulapha bakushaya ikhanda bakuqeda bathi ubone ngathi uthi akuzohamba ngemoto enethayo emhlane imoto obesane uthi ushaya izandla uthi ba isu kumele yona ihambe bese behlobisa futhi bese behlobisa futhi babele bavese ulele ebuthongweni baletha inqwaba yemoto enganganalezi kuthiwa uyabona abantu ozobasebenza umane ubone kahle uthi hhayi indaba oguqa esontweni umphedo ngokuthiwa ngumshumayeli ohamba ovuka nathi ngumphedo mina bashumayeli bathixo engathi uNkulunkulu angasiphi ubuqhawe singayibhanqi into zikashembe ungabi umshumayeli ngesabatha ngesonto usuwumlapha ngoba ubulala umsebenzi kashembe munye umuntu onyanga abantu inganawo umhlabelelo uyasho ukhumbule Nkosi umsebenzi wezandla zakho wenza lo kati ngana uMajiya uyakwazi yena ukulapha abantu wabadala yena abantu nje uMajiya ungafika badalwa ushemba abantu bese belashwa wena into enjalo futhi umphefumulo nokwenza ungayilapha inyama ngiphinga ngoba inyama iyakhohliseka isilimi inyama ungayifaka ngisho upelepele ishise kakhulu uthi wena hey kuyashisa athi hayi yasebenza impela lembiza kodwa umphefumulo ngeke umphefumulo unomnikazi wawo olaphayo makuhlephuka ikhanda lomphefumulo ushembe ukwazi ukulithunga lihlanganise amen ngisho ukuthi ke bashumayeli bonyazi lwezulu ake siyekeni lento athi umuntu hayi phela ngenza umsebenzi kaShembe mina ngesabatha ngesonto ngenza wabakithi awu into enjani le ingani wena wayihlukanisa ngisho njani nyangezwe uthi nginihlukanisile nababa usukhethile wena ukuthi ohlezi ungcwele umsebenzi onyazi umuphi kumsebenzi wakini mangabe lo msebenzi ongawazi umnyombo wathi usukaphi angithi uzwile ekseni kukhulunywa kuthiwa ekseni bahamba baye emanzini bawulanda kuthiwa bahamba bobhabhatiswe emfuleni kanti bawulanda inyoka bese yavuka lezi khwama wena uthi umsebenzi wabakini kunzima-ke mozoza la ekhala emphefumulo ngoba uyohlezi uhlangabezana nale nkulumo la ekhala emphefumulo hlezi ukhuluma into eyodwa ingakho sithi abantu mase beqedile umsebenzi abawenzayo bangayihluphi ngokuze ekhala emphefumulo ngoba uzofica sikhuluma kanje uzubhoreka ukuthi na ukhuluma into eyodwa vele phela lo muzi umisela into eyodwa imphefumulo ayikho ikhungo phela emhlabeni zidali khona isikhungo semdanso khona isikhungo sebhola khona isikhungo sekarati ngeke noShembe la amathempeli wakho wamisile nje khona amathempeli uShembe awaziyo ukuthi la wenza umsebenzi ukuthi wenza la ekhala emphefumulo into enziwa kuthetha amacala emphefumulo mayibonga Nkosi asikwazi ukukhuluma okunye ukukhuluma so sesingene enhlabathini abalandelayo mabe ulandelela umthetho kaNkuluNkulu bayokhuluma nje basikhuluma ngoba uShembe ukhulumayo mayibonga Nkosi amen khona lo futhi baba ngizwile ngicabanga ukuthi uzwile kufanele nidibunge lento noma umcelele impela lezi ingane zonke zidilizwe lezi ingane into esinganilekelela kuyo ukuthi akazazi umkhokheli lezo ingane sekufanele nithola imbuzi enoyibika kini ukuthi cha umkhokheli wayinikeza umsebenzi uNkulunkulu kodwa manje ubenza yonke into nezingane ezilethwa amantombazana ayikhushulile
ngoba nake isijahe iyamhlupha lengane usekumajiya wafika wathi umajiya hey wena ngabe wena usekushadile manje usimamane wena njengoba unhlezi umbone nje ethempelini eloke kubuka kuhlangana amehlo kanti kuyazenzekela nje uthi ufuna ukukhetha esihlahleni manje lengane ekuhluphayo bese uyagijima ke nawe usuya kumkhokhela uthi awucela akudilize lengane iyakuhlupha vele noma izokwenza lengane awusayifuni ufuna ukusuka ngoba kuthiwa ithunzi layo liyakuhlupha izodilika ke phela ngoba uzothandaza umkhokheli iyakubani mase idilikile icela nini intethelelo kulengane wena ke baba ngoba uyiqhawe ngoba ngeke ahambe ethi umkhokheli hey nezingane nonke nina nganginibelethisa sanda ngeke singawangamthuka sekufanele uthola impahla ubika wabakini uma kodwa ningamaqhawe namaqhawekazi uthi inkosi zonke lezi ngane ezadlule ezandleni kuthiwa ngiyayibelethisa uma zaphuma ngempela kulezi ngane nezinye zafa ngenhloso kodwa zakwathiwa ngizoyibelethisa ngicela umkhulu weziboshwa uyibuthe uzilethe ekhaya emphefumulo nkosi uzoyidala kabusha uyiphehle uzenza abantu bese uzipha umlomo ziyingane ziye emndenini yazo amen ilona khambi ke baba senginika lona asinako kungathiwa kupheka vela kithi ngibhekele ngithi incwadi abaseKorinte besibili 3:4 mangaphazama ithembe njalo sinalo ngisekulapha impela abaseKorinte besibili 3:4 obheke nje lapho uzozwa akukho kunye sinako mfowethu uyibheke mase uyitholile uyifunde nalona kade ekhuluma khumbuza la abantwana benkosi obuze ukuthi enze njani kulento kade kukhulunywa ngayo lento ichaziwe ekseni ukuthi imbuzi yokuqala ingena wonke amakhona empilo yomuntu ukuthi simthuma uShembe aqoqe yonke inhlobo yethonga ethuneni amen aqoqe yonke inhlobo yedlozi ethuneni amen alethe ekhaya emphefumulo uShembe mayilethe ekhaya emphefumulo akaliletheni mahala uzolidiliza imithwalo uzoligeza khona uzothola umlomo okukhuluma liqondisa inkulumo amen into thina kufanele siyiqaphele ukuthi ungathi wazi kahle ukuthi uyihlo nonyoka abazange basini bobakhe insanga lutho bese uqinisa ikhanda wena ufuna ukujaha ukuthi ngoba uyihlalisuthi ufuna ukunikelela abantu bakini uthi ubuka ngathi kuyihlazo ukunikelela abakomalume wakho uphethwe komalume nje ilona dlozi likuphethe musu ukujaha ukubaleka uthi ubheke ku 3:4 abaseKorinte mangabona besibili mangabe besibili kokuqala bheke lapha iqala ngokuthi ithemba elinjalo sinalo ithemba elinjalo sinalo lo ncwadi yakho baba abaseKorinte 3:4 ya abaseKorinte 3:4 ithini baba ithemba elinjalo sinalo kuThixo ngaye uKristu musungidiza baba funda kahle ithemba elinjalo sinalo ithemba elinjalo sinalo la ekhaya emphefumulo kuThixo ngaye uKristu kuShembe ngalo unyazi lwezulu amen ngisho sinamandla okuqamba into ngokwethu sisho ukuthi khona into esingayiqamba thina ngokwethu okungathi ivela kithina ongaze kuthiwa ivela kuthina thina nje omajiya kuthiwa le nto ivela kumajiya asisho ukuthi thina khona esingakuqamba esingakwenza kodwa amandla ethu avela kuThixo kodwa ithemba kodwa ithemba lethu livela kunyazi lwezulu amen asinako thina esingakusho ikona lokwazi sikusho baba ngiyabonga baba obewufunda ukuthi wena nxusa uNkulunkulu kuqoqa zonke lezingane umkhokheli ngoba zizomkhinyabeza njoba seyigcwele emakhabetheni nje ekhaya zonza yonke into ekhaya ngicine nezingane zingasabathola abantwana bebutuka ilezi ingane ezeyibonga ezihlukene angisho kuwena njalo mkhokheli wena uyafunda wena mkhokheli wakho khona ekseni ngisazi noma ekseni noma emini obekhuluma ngendaba yokuthi uzokwenza njani bazokwenza njani ngalabo abantu bakubo abavelayo kodwa bangakhuluma ukuthi lento iqondene nobani yini abayenzayo abantu
into ebalekile uma amandla ekhona sesihlanganisa umndeni ukuthi sithole isibhuzazana esizothuma ngawo uShembe njengoba kuthiwa uthumekile uShembe siyamthuma uShembe kufanele simsebenzise unyazi lwezulu bakwethu uShembe into ayizele emhlabeni akazeli usizombuka uyabona behleze egqoka amasuti nje anzima ubaba uShembe uyena yedwa ezulwini uyena yedwa umhlaba wonke ogqoka amasuti ngiyantshontsha kubafana abancane answembu akekho omunye umuntu abanye bayigqokela nje emshiza uShembe ugqoka kodwa uShembe ungena nazo lesuti esitamkokweni ayokhipha ingane ehushule yafaka esitamkokweni uShembe ungena naye emgedeni awulanda umuntu wakini owathunjwa 100 years ago amlanda uShembe unyazi lwezulu kodwa uma simbuke eparadise lapha uyaconza kodwa ungena esitamkokweni la emhosheni la lapha lamkhosha legigiya ngisho imnqathi iqhamuka phezulu ehostela nangala kodwa uShembe ungena khona abavumbula abakhiphe ngoba uShembe into ayizele emhlabeni akazeli uzobukwa uzeli simthume uthumekile wakithi ebuhleni mama Nazareth siyamthuma Nkosi ngale nkomo yokuqala siyakuthuma asazi inkothi sizalelwe Nkosi esijwini sensime yenini njoba sithola umthwalo wesindasajwa kabantu sicela Nkosi uyosibuthela isizukulwane wena kufanele uhlukanise uyehlukanisa kahle ubaba noma abasina liphi ibhokisi kababa noma alikho hayi ubaba uma ushuta akekho esibongweni sakithi mina ngisaphethe ohlangothini la komalume ake ngiyoxoxa nomalume ngicebisane naye khona uze wakhuluma la wakhuluma ngendaba komalume kwasekuvela inkomo ezibovu waphatha indaba yenkomo ezibovu inkomo ezibovu ikomalume kaNyoko komalume kaNyoko okuchaza ukuthi kwawuma wakhe akaphethwe kubo uphethwe koninalume wakhe phela uShembe wabapha abantu ukuthi bakwazi ukuhlukanisa phela abantu endulo babengangcwatshwa bamama babengcwatshwa babembeswa iphuku ikhumba kwakwazi ukuthi umnumzane umbeswa ngesiphuku senkomo emnyama sucela bese kuthi amadodana lapha ekhaya mbezwe ngelunga lenombala omhlophe nonjani abesimame bambesa ngelunga lelimhlophe nelibovu inkomo emhlophe phaqana ongazange azathelwe ngenyongo salikwazi singathelanga ngenyongo singaganile okuchaza ukuthi akaganile ugogo la ekhaya kumbe ugogo zalunyongo akaganile nansi inkomo zemhlophe iqhamuka lebovu yakomalume kamama wakho indlela uShembe ayekhuluma ngayo ngoba njengoba bembathiswa lezi zinto bavuka ngazo ethuneni phela umuntu uqala wayembeswa hayi ukuthatha isikhumba lesi usibeke phezulu kwemqonga lesi uthi uzongcoliswa igazi isikhumba sasithatha hlikihla ngobulongwe enkolweni yasendulo hlikihla ngobulongwe bese libeke elangeni some bese umnumzane ambathiswe sona ngithi njalo umqongqebe umqongqebe bavumela phansi nje senabamangisi ambathiswe sona mayevuke kuyisemkhulu uvuke embatha isiphuku kuningi bantwana benkosi asingeke siqede okukufa okugcwele phakathi kwezimpi zethu kodwa umhlukanisi munye asimthuma uShembe asiki isibongo esingenabo abantu ababethakade imbuzi yesibili asiki isibongo esingenabo abantwana abaphuphuma bachithwa balahla abahushulwa benziwa intelezi beziwe imkhovu asiki isibongo esijalo asiki isibongo esingenabo abantwana bahamba bengazange bazalwe abafuna amalungelo okubelethiswa yezwa ke sekhona imbuzi ababelethisi engeke izixake ngoba uShembe kuphela ukwazi ukubelethisa ikhehla lasemandulo umkhokheli akwazi ukubelethisa ikhehla laphuphuma endulo ingane yaphuphuma endulo yakwazi umkhokheli uyibelethisa kodwa uShembe uyakwazi ukuthi leyo ngane ibelethiswe ngoba ukhipha ababelethisi basezulwini bayibelethise kunina uyazi ukuthi khona abantu abazalwa kabuhlungu azala unina efaka inzila leyo ngane unina mayezalwa unina efaka inzila noma esakhulelwe unina efaka inzila unina mayekhulula inzila nengane kufanele ikhulule inzila uthola ukuthi ugubezelwa ubumnyama kanti unyoko wena wathi kwahamba ubaba wakho usesokhaleni kaNyoko uNyoko mayesekhululwa yena yedwa wena ungasusa inzila iminingi imikhubo omunye azahambe nayo uyezwa uthi hayi njalo lokuqhamuka
umuntu ofaka inzila noma kunoba umnyama kanti laba abantwana abazalwa kanjani abazange bakhunyulwe inzila la khona ngisho imbuzi esanda ukuvela yokuthi khona abantu abahamba emhlabeni bezilile bangakhunyulwa inzila bese kuba yilabo abahamba phambili abantu abahamba phambili kuqala kuvamise uba wondlunkulu ngoba usuke sekhulile bese yagoduka asale umyeni asale namakhosikazi alandela undlunkulu kuthi mase kufika isikhathi sokuthi ayakhunyula amakhosikazi lawa asahamba emhlabeni abese yakhohlwa na ukuthi ngale kwethuna uthe maye kufika isikhathi sokuthi uyahamba umkhwenyana kwathiwa akaphume embizeni azilela umyeni wakhe ngobuyeza angabe sakhunyula inzilo maye ngasakhunyula inzilo usekufa useyimpe egcekeni ngoba babona abanakwabo bayikhunyuliwe inzilo mabefa nabaza bafike bona badlule bayembizeni emabhodweni phela into enkulu umuntu wesifazana ukupheka ayembizeni yena lokho emisiwe nithiwa hayi phela wena ufaka inzilo akakhunyulwanga phela into yonke enziwe emhlabeni ngoba yonke into enzeke emhlabeni ngale kwethuna yikho necala lithethwa ngaphesheya kwethuna lithethwe emhlabeni ingakho ushebelande umfuyo wasezulwini obeke emhlabeni ngoba ngeke umgeze umuntu ezulwini njengoba sigijima senkulunkulu emzini oyingcwele sihamba abantu uzwile kuseni utheni uthe amagundane kwaphuma imfene maye hamba eqhuba inkomo eyanawe ebuhleni hamba nalezi imfene zongena lapha ezulwini kwayilo mkhulu uzongena uhamba nazo imfene ushembe asingamsoli mayakha lento vele abantu balelizwe bayakwazi ukuthi uma unesici noma kuneyishozi uye emfuleni yogezwa kanti ukuba ukhuphukele ekhaya angithi njalo mne wethu phuma emalibeni uqala emfuleni bese nikhuphukele ekhaya isezulwini isebuhleni uzoya kanjani ebuhleni nabantu behamba nemfene bethukana bephakamiselana idwaba ethe wena masibani wena wabulala ingane yami wena ukuthi ngokuthi wena umyeni wakho wena wabulala umyeni wami wena ngoba ufuna ukungena wena kuyathukwana kuyongena emzini oyingcwele ebuhleni wena uqhuba inkomo nembuzi lo thetho lokucala bayezena abantu abanomsindo phambi konyazi wakha nangumfulu ushembe ngiyabonga cela intethelelo ngesikhathi bantwana abahle basezulwini khona uNkulunkulu into asikhuza kuyona sengathi nasemathempelini singayiqaphela iyenzeka sifice yenzeka nathi sabo ukufika kulolu kuhamba kwasezulwini futhi ngiyajabula mina ngoba uNkulunkulu wangenza kahle ngaqale ngadwanguza ezweni ngawubuka wonke umhlaba akekho umuntu ongangifaka umnehlweni angixhophe ngoshembe ngoba into zomhlaba ngiyazazi azange zibe nayo impumelelo unjengomuntu athi eniyezwe inkonzo uNkulunkulu abeseshaya isitsotsi sodwa phambi kwaNkulunkulu bese bejabula abafana abancane kanti kuyisinengiso uNkulunkulu ngoba le nto ayizange izibe nakuhlambuluka bese uyabona lo azange aye eminyango lo abuke lezi zinto ukuthi eminyango azinawo umsebenzi thina siyibonile eminyango siyazazi safika la sabona isimangaliso hawu kanti khonto nje emhlabeni siyibambile ngqi ibheshu kwanda kwebheshu la elokishini landiswe yithini nomfoka Msimangu ngenkane besijova bathi sithina sayazi le ndaba yamasudi into kade siyigqoka lento engenalutho asiwagqoki futhi namabhluko la amasudi akajam hayi nakajet besigqoka amasudi sizowenzani manje amasudi sesibona imvunulo yasezulwini ingubo yasezulwini ingakho hlezi sikhephuzela ngebheshu ngoba sibone isimangaliso sento manje ke bantwana abahle basezulwini uNkulunkulu wasebuhleni uyasicela abantwana benkosi ukuthi asijwayeze phela into yenziwa ngokujwayela inyanga yezulu yakakhuza lokho yathi inyanga yezulu ngicela sikulalelisise kahle lokho wathi ushembe kuphela onelungelo lokuthi mase kuhamishwa ngifuna ukuqala kuhamisha ngoba abantu abasasazi izulu mangithi ukumunyunga umuntu akezwe ukuhamisha ngithi zonke ihlabeleza lapha ekhaya igcineni siyahamisha masihamisha uzoza nje ozobe phethe umshumayelo ozobe sihola ehamisha momlalisise egcineni ake ngenze nje isihlabelelo isihlabelelo sokugcina Nkosi simakade mase kufika la sekuhamisha khona
angisho mina na abanye basho la yakhuza inyanga yezulu athi lokho akukho ezulwini umuntu akawuvula umlomo wakhe mayesehamisha emunyunga ngoba kusuke kuthandazwa njengoba sithandaza siphimisa kusuke kuphimisa labo abazalwa emhlabeni benokukhuluma bekhuluma noNkulunkulu mase sekugoqa umlomo sekuhamisha suke sekuphiwa abantwana bahamba bechithekile bephunyukile belahliwe nalabo abantu abahamba emhlabeni beyizimungulu basuke nabo sebenika ithuba lokuthandaza hayi lesi style sishodo olala abakhanyi babanye bakhalise kweintsimi tsi into ongayazi kugcine manje umuntu oqhamukayo ongazile ukuthi ngumNazaretha awukade ngathi bahlanye labantu bakaShem angathi beduswa abantu bedidiswa yikona ukuhamisha kuthiwa yabo bayagula mase sizothola sontsi othumnana athi yabona bavuka umoya ke manje wasesiqoqweni thina boShembe sinikhetha siseyinkaleni zonina zonyoko beni sinikhethe ukuthi nizoba abantu basezulwini nizoba amaNazaretha nina bese nithi mase namanaza bese nimthuma uShembe akazona akazaphunyuka inini enonayo ngoba nina nilunga niseparadise waphumela eminyango usuku ubuntu uqala unqapho wenze yonke into nini kufanele nihlezi nimkhethe uShembe njalo manje nikhona endlini asho umuntu kukhona uShembe ubuza uShembe uthi ukhona ephambi kwakho uShembe mayishumayela uthini yena uthi inkosi nibusise bese esho ngomlomo mayesuka umunyazi lezi mayingikhethe inkosi yasebuhleni athi akasho nje mayingikhethe inkosi yasebuhleni ngiyaxolisa uthi ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni kusho uNkulunkulu athi mayefuna ukuzwa ukuthi sikhona endlini mayishumela athi mayibonga inkosi akasho ukuthi nikhona omunye wayezaphenduka iyeke inkosi phama athi nikhona endlini zonke lezo zinto ziyabulala umNazaretha ezincane manithi nikhona endlini abantu bebe bekhona belalele mawufuna ukuzwa ukuthi abantu bayalizwa ukuthi kaNkulunkulu shona uthi mayibonga inkosi amen mawusukuma ngekhetha inkosi yasebuhleni awuthi mayingikhetha inkosi kuyicala umuntu kasukume kahle nje athi uphakama akube kuhle kwabangcwele abesanalwe nabantu ngiyabonga socela ukuma la uNkulunkulu wasebuhleni mama Nazaretha asivumele sime la socela uNkulunkulu wasebuhleni ukuphetha umsebenzi wakhe ngesihlabelelo sekhulu na50 bengithi ngizombamba umfundisi uthe ngolunye usuku bengithi ngizombamba uNkulunkulu wavesana wangenza ngakhohlwa hayi useyibambekela ngolunye usuku ngoba akufanele kube khona ohamba nako othunywe kona lapha ekhaya kuyokugulisa ukuthi sithathe ngokuthi umfundisi nawo uzosukuma ngesikhathi kudedelwa abantu ngoba besazi vele ukuthi umfundisi egcineni umvangeli ozosibusisela umfundisi wakithi kuyawazi umthetho socela ukubuyisela uNkulunkulu ngehlabelelo sekhulu na50 umshumayelo ongahoshozeli njengami uzothola ngaso emva kwayo umvangeli umqungebe asicelele isibusiso uNkulunkulu inkosi ibusise ukuguqa abangcwele inkosi ibusise izilayo lizwakale lalo lizwe laphakade
wongcwele uzwakele amasango alowo muzi avulela awangcwele ezahlabelela halalisane wabathengwa ngokungena kolomuzi inazi izethunywa zabangcwele sabelane niyabizwa unena abalele umhlaba ezwelakhe ohlele phakathi ohalalisane zindlamafa ngakungena okwabangcwele ewajabula usimakade ngakuvula akwamathuna Shesha na shesha manje vola amasango ojabulane wabathengwa ngokungena kungena kolomuzi
siyakubonga wenkosi yethu Thixo wase ekuphakameni Onazo izixoko zalo mhlaba sazingena awali phezulu Unazo izixuku zalo mhlaba sazingena awali